a what Jimmy Pa ewo Ghana ha KOFI ODRO. Hi guys, it's Fast on AS3m TV. Do like, share, and subscribe. Guys, Reverend KOFI ODRO is in serious trouble. There's a social media commentator or TikToker who descended on Reverend KOFI ODRO for a tribal commentary and constantly insulting his church members. Guys, this guy said Reverend ODRO should stop drinking. He's a drunkard. In fact, he's a fool. He's useless. The most useless, guys, the most useless pastor in this country. In fact, it is the money from these same accounts you used to buy your house. It is the money the accounts contribute or pay to your church you used to support all the fancy life you've been living, and you dare insult and incite people against other tribe in this country. Guys, he did not come with mercy. This guy came with bazooka, and Reverend KOFI ODRO would definitely not be happy about this guy. Guys, the guy descended on him. It's like a whole agenda to ensure that Reverend KOFI ODRO learns some sense. Guys, he said Christian Council should even write a letter to Reverend KOFI ODRO for misbehaving. Guys, the guy did not joke. Kwasia chiri kwasia. Jimmy chiri Jimmy. Sofo a what Jimmy Pa ewo Ghana ha KOFI ODRO. KOFI ODRO akanfo ana ama wade wo ho. Ka wodem ya akanfo sika wagege asori a wo mu no akanfo pa na wo mu kese. Ba wo mu so na wodi wo mu atam. Me say, oh, me di watem sa me no de be fe so sa because what Jimmy on kanyansa sem. Se wa fa ewurade but me mo hu say Jimmy ni nko hu kora bi. Na atem didie kasa wo kire no wa atem didie eno na ema me kan wasem no. No wo kasa no wo di ntitimu ni mpapa mu ba. Sabi ebi a wo yere ontimi nkanyansa sem kire wo. Bame medinyanse show trim akanfora na mo tete ho na mo Jimmy no a wo kan Jimmy a mo wia mo ntumi nkankyere mo empanimfo gu asore de mo nyina no wa asore mpanimfo asofofo di okire o mu nyina mo Jimmy because kombe catch us papa kasa ya wo kan no entwa yie wa Jimmy so me se Jimmy no yam se atim wo yam atim e wo yam timato bentoa me de bro wo yere reta won fansawo no wa Jimmy ya che KOFI ODRO wa Jimmy o man no yempe basabasa o man no yempe tribalism wa Jimmy fiti MPP tam so sa no wa Jimmy san wa kana ense NDC ba ye nyina no won chede ntumi nkan NDC ho asem papa afedi tribalism akanfo doso go wa soro dem mo ka wo dem nyina ya akanfo sika no agege na ade akoto kwa champagne ni adwuma be na wo betimi ama sika akoto sa aka wotuo ye po wo ya azan de o kan nyina no wo wi asa agba po achimota forest wo na ade wo mo ko sika na akogigi firi wo mo emire bi wa am ayi wo soro mana po wo so bi pe protection ni ade ade $100 ni ade ade no mbetuetua ye nyina wo de kwa ye de wo sore so ana wo se twa wo mu kasa fin kasa tantan atem didie me say Malachi chapter 2 verse 7 also for the yes so kranim die efri so ye nyame nsi anamu asase we se so di so kasa esa abotoyam ni petimiti wo ho ase ebuto wo yam wo di arekekere nsemfa ma wo na emum enya atem didie wa Jimmy ntimema wo yere wankasa wo yere asaw wo yam nye wo yam bon ti na efiri wanu mu ba no because de ekom nipa mu no enwu nipa hu fin de pie firi nipa mu no ene gu nipa hu fin ti wo yam bon kwasi ampani we gina ho prichi na akogina na to a etanko a mframa nko a wa Jimmy wo hu de am de be yo me no mienu na anytime bi abeka Jimmy wo wa soro de member be gina me ba be watam KOFI ODRO ugugu ni nase no wo ka Jimmy wo de ntokwa o peso o kreti ntokwa de ba wo ma we mu nam so so wo be ye program
se program no be raise fund aya kofa ukromufo so mu megina wontie uwie na raise fund yakofu oduro nyam betu aka na akan ni bi asante ni bi discover ma woji Kofi Oduro osofu Kofi Oduro Kofi kame ya koyese every Sunday bia no wo kira temdidie ewo wa asori every blessed day wo kira temdidie de wa yesisi kwasia de wa ye ka kira obi se oyetimifo sakasa we nyina afiri wanu mu ba asesofo na metie u video bi de wo kana ayenokre Ghana kasa bia no yebetimi di akwa airport wo na kasa bia no yebetimi ayisu but kasa bia wo ka aye no ana memani anye ho se enkrofo bi firi se Ghana ye wo mu nko adea na mebusa se ya wo preach wie kofie wie a aya wo tena se dwene ho ana patashi na aya wo onum ninti wo kasa aya wo nwene ho Kofi Oduro Debia ukadimi unim se sakasa na ukani nyina no ukama wa wo ho dia ukaye no unim se betimi dia asema ba na nkrofo ben na aya omoji oman ni boso o mususu se oman ni yom dia nkrofo ben wadimi papa Kofi Oduro uye dibifo che wo bia minim sa petesi na aya wonum nti sa aya na afa otirimo wotwetwe ntokwa ba wo ma we mu no wadibi Kofi Oduro wo ye dimifo abusian fantame da bia wo dire simpie so se wo bia dimi but wo kasa no wo ye dimifo every blessed day wo tratem didie asesofo wo tratem didie wo asore wadimi ana wo yiri wontumfo wadimi Kofi Oduro wadimi suenyansa no wadimi wasire wo kon wo tiri ho ama wo kon wa yire tan se de wo jeje ntokwa so no unya adimi no wo kwasiam panini kura te se wo Kofi Oduro utimi ka kire nananom bi se wo munya adimi no abra wo wunim se wadimi sa enti wo Kofi a aya preach yan wo preach no wo Kofi a wo se tie die wan kanyan sasam aya wo kanyan sasam ba konkura wo enti atemu na wo tiatemu no wadimi na suenyansa Kofi Oduro wo ye dimifo aden yete wo ma we mu asundwem emre bia bo pese mode ade de ntokwa beba asesofo de nka kasa afanu no mienu nyina no eyese nko bia ye woke wo siesie wo ka wo yanim no aka wo yanim wo wia no aka yambom but wo kasa no anya kasa pa ade asumdwe ba enkrofo bai na ya omususu se Ghana ayi omudia wo ye dimifo Kofi Oduro wadimi dudu na suenyansa wadimi oyiri ya nkwa ma na wo hwe a ekwa wo mu se ya ese nkema wunyansa ba wo hwe oyiri nkwan a ema wudimi wo midi wachi ya wo ahwe akasa ameka no enye papa ba mi wo buwu se wo ye sofo enti wo mo asori de mayo mbot aya nsam no mo ka no mo ti akanfo wo mo eso akanfo ne bu mo nsem ama because of the other show mo ntimti wadimi tribalism na wo ye na wa asori no Kofi Oduro wadimi Kofi Oduro wo ye dimifo le suenyansa ja petashinum ne je dimi metwa so o preach wie na Kofi ya tena se dwene ho de wo kan se de me kan de asomdwe ba da bia wo tratam didie obi nya adimi obi nya nkwase asem a wo kan wo mu so wadimi na de na ntimi kan tro se me Kofi Oduro me adimi fo Christian Council for muye nyaatwom Ghana Christian Council muye coward monye papa mutimi huru nyansa etwere lete ekoma adum chedua se woye antichrist mutimi hunu se nyansa no na mutimi nse hunu se nyansa no entwere lete enkoma Kofi Oduro se ne woye no eyedimisam ne woye no etimi de ntokwa esi wo man ni mu
anase okase yekase ntokwa ne woton so bolo ne di ntokwa ne beba moye nya twomfo pa munye ni papa na motete so sense penimfo a ye fra mu se Christian Council monye Kofi Oduro kwase ampani no musuro no ne nsem a okeka no enne metie ni preaching ene ne kasa bi okeka ebetumi de ntokwa oyenne aba wo manmu mintie ya ne metie kasa ahodo ba ekobe na nti mo hwe no koto de ne bodwe ye nyantre de onfa ne ho nko kwase ampani ni cha no wote na asore de mu nyansa sembe ne wo ka no ho woni de musulo sem betwere leta akoma no enti na mo ye nya atwom no munye ni papa maye mafuru akatu ahihye kotu mu se de yabɔ mu dua na mo kodane muni mi se mo de tokwa ba tribalism tokwa etu ntwa enu bi na asisire mu no a manfo afefa wo mu baage wo mu dwane ko obi manso mo fra mo ho sempanimfo obi dimi wa asore de mo fra mo ho sem ye Christian Council koto ne bodwe adum chedua ne nimu hanti mo twere lete komano o tun so obodo kasa bi a o kyerɛkyerɛ bi a o kyerɛkyerɛ na sɔre dem ani Kristo som emu abra na Kofi Oduro Jimmy sem na wo ye na sɔre dem no ene baabo ne bo abura monye munizabu se from Christian Council me I'm a pastor but right now me to me ho asi ho kwasiasem ne nsamfo ne mere bi mo twere lete koma adum kyedua no ye nkwasiasem se ye me na mo de lete ne bere mu a me a ka me did you de lete ne ba ye ne mu Christian Council for ni nyina tam and na solid dem ye gina ho ye politics muntimi nka ho muntimi nka ka se fin ye kyere na solid dem wonim de ye de ntokwa ba so bolo na woton no mfa ntokwa ma wo emfa ntokwa ma but de de yenni ni ntokwa ba ni de Kofi Oduro wo dimi wo na asore dem a mo hwe no no mo ye nyatwom mo Christian Council for mo ye nyatwom mo nizevo se ye be fra mo se Christian Council esi ye gunu mo nya papa mo so Kofi Oduro dimi ni abo dimi ni sa no mo so no so na wo dimi kwase ampani ni nyansa sembe no ka na asore dem o nyansa sembe no ka na asore dem o Christian Council my foot munim nyansa modimi na mo so Kofi Oduro so be se won kire me Kofi Oduro no mo mane me kire me enkrofo be na afa Ghana aba omubo omufiri se Ghana yi omudia sa kasa na wokan me hete nyesa mu Christian Council me yiyam mo dimi muni Kofi Oduro ni nyina mo dimi Christian Council my for asiasemo akwa obeti asori dem de bia confusion kwa no okreti ni Ghana na mo so so enhwe